Turabasuhuje mwese bakunzi bacu ba Afrimedia aho muherereye hose, tubahaye ikaze mwe mudukurikirana muri mu mpande enye z'igihugu, ndavuga iburengerazuba, iburasirazuba, amajyepfo ndetse n'amajyaruguru. Nitwibagiwe n'umujyi wa Kigali abarimo badukurikirana bavuga bati reka dukurikirane bimwe mu byateguwe hano kuri Afrimedia TV. Nitwibagiwe rero n'abadukurikirana bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, ndabasuhuje kandi kirani ni by'agaciro kuri twe, niyo mpamvu natwe tuba tuhabaye 5 kuri 5 kugira ngo tubashe kuba twasangira byinshi byiza kandi tubategurira. Ni mu myidagaduro ubusanga turi ndetse tukabasha no kuba twakerekeza mu bijyanye n'iby'ubuzima. Dukurikirane rero kandi utarakora subscribe tugushishikariza kuba wayikora kugira ngo ujye ubasha kuba wabasha kubana natwe 5 kuri 5. Uyu munsi rero twihuse reka tubashe kuba twarebera hamwe umwe mu bagabo badakunze kuba bakigaragaza cyane mu itangazamakuru. Mwite rero Misago Wilson, uyu akaba ari umwe mu bategura City Maid, Seburikoko, Indoto ndetse n'inshuti n'indi filime yitwa Ejo Osikera. Akaba ari filime zikunze kuba zaca kuri televiziyo y'igihugu cy'u Rwanda ariyo RTV. Izi ni filime rero zikunzwe cyane n'abanyarwanda, ubusanga ari filime bishimiye kuba bareba kuri televiziyo y'igihugu cy'u Rwanda. Uyu numwe mu bagabo rero babihagarariye kandi ubusanga aba habaye cyane kugira ngo babashe kuba bategura ibyiza byashimisha abaturarwanda. Mwite rero Misago Wilson cyangwa se umwite ku kazina yamenyereweho cyane ariwe Niwe Misago Wilson. Akaba ari numwe mu bayobozi bahagarariye Zacu Entertainment hano mu Rwanda. Ni byinshi rero tugiye kuba twarebera hamwe kuri uyu mugabo maze tubashe kuba twamenya uwo ari we ndetse tumenye n'imikorere ye muri ibi byose twagiye tuvuga, haba mu mitegurire y'izi filime zikunze guca kuri televiziyo y'igihugu cy'u Rwanda, kandi tubibutsa yuko ari n'umwe mu bazandika ndetse akaba producer wazo. Ni Misago Wilson, akaba ariwe tugiye kuba twarebera hamwe kandi tugira duti tubahaye ikaze. Tudatinze rero reka twikomereze kuri bimwe bivuga kuri uyu mugabo. Akaba ari n'umugabo bubatse ufite abana be ndetse n'umufasha we. Mwite Misago Wilson, akaba ari amazina yiswe n'ababyeyi be bombi. Akaba yaravutse ahagana mu 1985 hari tariki 14 Ukuboza. Tumuzi cyane rero ku kazina nka Niwe Wilson Misago, akaba azwiho cyane mu gutunganya filime za hano mu Rwanda ndetse akaba n'umuyobozi mukuru w'ikigo Zacu Entertainment. Iki ni ikigo rero ngo gikora kikanatunganya filime zaha mu Rwanda, ngo nanone akaba azwiho cyane nk'umwanditsi w'uruhererekane rw'amakinamico agenda aca kuri televiziyo zigiye zitandukanye, cyane cyane televiziyo y'igihugu. Ni filime rero z'uruhererekane zigenda zica kuri televiziyo y'igihugu, navuga ko harimo n'iyitwa Seburikoko City Maid ndetse n'iyitwa Indoto. Ni umwanditsi rero ngo akaba na producer ngo ushobora gukora ngo muri filime gusa, ngo ubusanzwe ngabikora ku mateleviziyo gusa. Yagize uruhare rero mu gutunganya filime y'uruhererekane. Iyi akaba ari ikinamico yiswe Ejo Osikera, akorera hamwe n'Imbuto Foundation ku bufatanye. Ikaba ari filime yacaga kuri televiziyo y'igihugu cy'u Rwanda. Byinshi rero byamuranze mu buzima bwe bwite. Uyu mugabo nk'uko twabibabwiye yavutse ahagana mu 1985 hari tariki 14 Ukuboza, avukira ahitwa Igisagara hano mu Rwanda. Mu 2009 yaje kuba yabona impamyabumenyi ye mu by'imari, yaje kuba yakura mu ishuri ry'imari n'amabanki, kuri ubu rizwi ku izina rya Kaminuza y'u Rwanda, ishuri rikuru ry'ubucuruzi n'ubukungu URCBE.
Dukomeje rero mu bihumbi 2013 uyu mugabo ngo yaje kuba yashakana n'umukunzi we yihebeye uwaba imfura, ngo ibirori by'ubukwe bikaba byarabereye hano i Remera mu mujyi wa Kigali. Akaba ari umubyeyi w'abana bagera kuri 2 ndetse n'umufasha we biyemeje kuba babana akaramata. Misago rero Wilson ngashishikajwe cyane no gutunganya amafilime no guhanga, ndetse ngakaba akunda umuziki no kureba ngo filime cyane cyane ngo zitambuka ku mateleviziyo ngo mu gihe afite akanya. Ngakunda gutembera ngo kandi agashimishwa no kuba yakunguka inshuti nshya mu mwuga wiwe. Rero nk'uko twabibabwiye ahagana mu 2009 Wilson Misago yinjiye mu kigo cy'Inyarwanda Limited nk'umwe mu banyamakuru bacyo. Mu mwaka rero w'ibihumbi 2010 ngo yaje kuba yagirwa umuyobozi mukuru ushinzwe kwamamaza muri iki kigo cy'Inyarwanda Limited, ari naho yaje kuzamurwa mu ntera ku mwanya w'ubuyobozi bw'iki kigo. Ahagana mu 2010 rero na kabiri yaje kuba yakora nk'umunyamakuru wa City Radio, ndetse akanakora imyidagaduro kuri iyi radio, akakomeza no kuba yakora inkuru ku nyarwanda.com. Mu mwaka w'ibihumbi 2013 yaje kuba yakora seri itaramenyekanye cyane yise ubu n'ejo. Nanone mu mwaka w'ibihumbi 2014 yarakomeje Misago akora seri y'urwenya yise inshuti yacaga kuri televiziyo ya TV10. Uruhererekane rero rufatwa nk'uruhererekane rwa mbere kuri TV rwakorewe mu karere. Ngitsinzi yayo ngo yatumye akora urwenya rwa Seburikoko, yaje kuba imwe mu makinamico azwi cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Uruhererekane rwagiye runyura kuri televiziyo y'igihugu cy'u Rwanda. Ngo hanyuma mu mpera z'umwaka w'ibihumbi 2014 ngo yahimbye kandi akora City Maid, indi filime yanyuze kuri televiziyo y'igihugu cy'u Rwanda yamamaye cyane muri rubanda. Mu mwaka w'ibihumbi 2017 yanditse kandi anayobora Chita. Nyuma muri uwo mwaka yashinze sosiyete ikora amajwi n'amashusho yise Afrifame Limited, gikora kandi ibijyanye no gutunganya filime ndetse na serivisi zo gufotora. Ngo niwe washinze rero kandi Izacu TV, akaba ari iya mbere cyane mu byerekeranye n'ibiganiro bya sinema hano mu Rwanda. We yashyizwe ahagaragara ku mugaragaro mu nama ya Transform Africa yabaye mu bihumbi 2019. Mu mwaka rero w'ibihumbi 2022 hagati Zacu TV ngo yaje kuba yagurwa n'ikigo mpuzamahanga cya Canal Plus Group mu rwego rwo gukomeza gutunganya ibijyanye n'amashusho n'amajwi hano mu Rwanda, mu gukungahaza ndetse no kuzirikana isoko rya filime zikorewe hano mu Rwanda no guteza imbere k'ubuhanga n'impano by'abakinnyi n'abayobora filime ndetse n'abandi bahazaza ba filime muri rusange. Ubu rero Zacu TV ikaba iboneka kuri dekoderi ya Canal Plus uhereye ku ifatabuguzi ryayo kuri sheni ya 99. Ibi rero nibyo twabashije kuba twagukusanyiriza hamwe bivugwa kuri uyu mugabo wakunzwe cyane mu gutegura filime zagiye zinakundwa hano mu gihugu cy'u Rwanda, yaba iyitwa Seburikoko City Maid ndetse n'iyitwa Indoto. Uwo rero ni Misago Wilson wamenyekanye kandi akanakundwa muri izi filime nk'umwe mu bazanditse ndetse bakanazitegura. Iyi ni Afrimedia TV, turabashimiye mwese mudukurikirana kandi tuvuga duti mukomeze kuba mwabana n'amahoro y'Imana aho muherereye mwese. Turabashimiye kandi turabakunda.